Maha Prabu ngekenaya ingin di sesampun raris maneg daging ngatur ide Dewi Danu nemangkin mekadi desang Prabu Jaya upang dados metu wiwekan dunia apang adi dadas uning madulurin antuk ngemedalang punike pengandike saning ngerum-rum pisan di niki dewe sangaja ge jani nyen belilakan kurang panggumanti dewe tatas nebalida alam balingkang beli sing jadelen tuah sang jumeneng agung anin dungin begitu jagat adi di balingkang ke bawah beli dalam balingkang beli melila mai nah kadu lantas beliane jani pangi kene dewa dini sing jadelen tuah beli melile gitu itu yang tujuan beli ini teruan gantian ragan beli yen tuawanang beli melile citu adi wirih beli sing jeung lahan madang soma beli nuturune nyen nawang nyen adu lantas pesuwecan kawin dini di tengah kalas beli nemuang tuh nyen anak ane madang patut anggon beli rabi ya beli mangke dan apa bayu kiwalu disubane lantas beli neket ini mangi ngaragan nabi kelempor rasa nyentuh cokor beli rasa-rasa tanpa bayu tan situ pan beli lantas melampah ngeragep nyengak ayon idewa yen
tuan ngawusanaya wirih nakalan yang beli ngantenang buat kenyan kejegegan deuni kelis tuayuan deuni ya jambanin aja bali mangkin wirih buka kitu nyen sakit belinya di nakane jangan idewo sapina luye nyen tetamu ubadin beli adi ya mati itu nyereng deriki ngecap tresna wirih dalaran anak inu mati kejaga titenen nabi ada kebos nyentuh mati di kalaning subuh puput anyalanang hidup nah di kalaning hidup tenenan beli dot lakar pangside metemu dirasa kelawan dewu nyalanang tersenan beli ini begitu adi rares ya diuratu aku di sesampuni asa punike munggu daging pengandikan ide sang parabu menawi itu sampun raris nyusuk tumuli raris ide Dewi Danu nyawis matur yen yang ketu kayo beli yen mung raris penyawis ide Dewi Danu beli sang Prabu yen mulu jati-jati sang kani mulu metu saking tuas kayun beli agung ya tiang nence Urun duaning titiang dalem ngerasa wantah je kedauk kering kebagusan beli maka wana nenten preside titiang pacang nulak mino kadi pekayunan beli mirip petikian titiang dorang awet pun
Ya menawi kesampun ngenenin dayu pangupayang itu sang Prabu sampun nemangket mecepuk di sejeroning pikayun saku sampun di sejeroning bebaosa di sampun pun kerais sang kale ngelantur puniki itu sareng kali ngemargiang umargi atemu alaki rabi rare semopo namun napi sampun suwen idene sareng kali ngemargiang matemu alaki rabi puniku gelisang cariku sampun nemangkin mobot ide dewi danun emas putra dia sampun panomayu bobotan ide Dewi Danu puniki pacang mbak nemangkin sampun raris mbak menguing kadi bobotan ide ini wiyak kabinau pisang ngegaukin pisang suhu bawan putraan ide meragat dia ngawusanu yang gegau yang kadi putrang ide nepuniku sanemba waning uyaki musuh bawa denang musuh bawa dikil Durga sampune puniku kepicu yang raris nami putra idene puniku wantah jede sama denau puniku ke para benda